Kurumjari ISTV Pau Ming Tabiri Besimbo Taramnokjari Ahanbada Maruba Pau Miam Ginumita Wakat Lakpagi Masing Hantaraktuna Tagat Pelakpagi Masing Yamkalakli Haina Chief Minister and Birena Fongdokre Assembly the past Tokiba Parliamentary Secretary repeal Taunanaba Bill Ayaba Pibidanaba Manipuri Governor the MPC Shina Takshin Kre Manipur Sarkar की employees संगी 7 पे commission पीका तबनी हाई बताबी द मार्च की तांग कुनगनी थोई दगी मतम कक्तब थबक लेपगी खोंगजंग चंक्स लगनी लाउटोक्रे अमदे मणिपुर गवर्नमेंट की सर्विसेज फेडरेशन हायंग दगी सीज वर्क स्ट्राइक चंक्स गनी तौरंबा दुदी मथंग थागी 3 फावा येतोक्रे हौजिक पाउ संदोरंग पिजरी Chief Minister gi Miam gi numit thoram ngasi CM Secretariat ta pangthokre Miam gi numit hodokpada wakat kaya laklambadu sarkar asina thabak oina paikhat khibadagi ngasidi mi lakpagi chang hantharakle masi sarkar asiki mai pakpagi khudam amane tongan ba wakat kaya laklambadu haujikti paikhat khiba thabak adugi thagat ba phongdokpa lakpa kaya su yaure hauzik lakliba wakat asi maroina masana masabu hingnabagi lambi pinaba amade yum sananabagi lon launanaba na ayambane Miam gi wakat asi makha tana adumak leptana pangthokhigani haike Chief Minister na makha taraduna sarkar asina chahi ama mapung pharakpaga mari leinana Miam da khudol tamgadoriba tongan ba scheme sing asigi manung channa Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na Manipur da laktuna Mantri Pukhri da sagaliba Secretariat ki Ministerial Block Thobal Dam Dolai Thabi Sangaduna Miam da sinagani Prime Minister ki khongchat aduna Sports University Sananaba Regional Football Academy linkhatnabagi urep uyung tamlamgani masigi chapchaba schedule yathokpa loire haike We are satisfactory koi hojik phawbuda koi government gi laiba performance dum satisfy hoye na secretariat ne koi hojik kan hona jari se thobalama almost yare dolai thabi su berage ki almost yare Sports University ki jatra honbadu mane adagi amar regional football academy simata kai kanna ma lakpada honorable prime minister lakpada data honbi yu haigena adu ma lakpu se ai ngasi satkane aduga confirm toguni aduga home minister di soila ani rajnath ji di reporting la ani aduga ma lakpada sanga ka da ba khoi atai haitare mayama 80 90 100 muki maya da khoi prepare torga leire Miam gi numita saruk yaba lakhiba handak MPS shinaloba medical officer entrance tamai palakraba candidate amana phongdorkibada sarkar asina thabak lobada transparency amade accountability mapung phana thabak oina chathabaki khudam handaki selection asina takle masina horakliba mahairoi sing hena pungning thogatpaga loinana tungi future da soidana phanglakani haiki sarkar na sumaina tawidona chahi hungi matungda yam clean oina transparent oina genuine work ama tawraga koi selection phangjabaje yam haraw pokchai February kunga humdogi assembly na repeal taunana pass tawkiba the Manipur Parliamentary Secretary Bill Appointment Salary Allowance and Miscellaneous Provision Act lisingani taragani thoi Governor na ayaba pibidana ba MPCC ke MLA taragumdoi na saba kangbo mana Manipur ki Governor Dr. Nasma Hebdullah da takshin krai hiramasiga mari lena na ngasi Congress Bhavan da paumi singa unaba amada MLA gai khangam na phongdoki bada Assembly ki floor da puthorakli ba bill ase Constitution ki mayoktani masi achumba oiroi haina Assembly da khanabidana ba amade masi gi haurakpham karino hangbada khumbangam khidabani Parliamentary Secretary appoint tawkibagi matangdadi Supreme Court na Constitution ge marvudra mathoi suba amendment aduda state aduki lairiba MLA masing gi matungina minister gi size hanthan krabani Manipur gi su chada taramanga natraga minister tarani thoidagi henba yade haina akaknaba ruling pi krabani Assam ki lisingani marige Parliamentary Secretary appoint tawbugi act adu Supreme Court na unconstitutional oi haina chanaba yakidrabani Supreme Court na takraba rai haibasi leibak asigi ain oibaga loinana binding authority singna chanagadabani haiba wafam leiribani Maramasina unconstitutional bill adu assembly ki house ta puthok pidana bhaijakibani hiram sigamari leinana Manipur gi governor ga unabada mahakna phongdorpagi matungina state asigi head ama oina constitution na yadaba thabak amatta tawroi haiba wafamsu phongdorakle haiki raj di ola khoi tare khoi punuma khongoi na han bedong na tawbasidi labak thibani leiriba khoi honorable chief minister Sri Birena Using the Sarkar to for Pasi, Messi on top of Libak Tivani,
मसी नाकोइना आयन सेबो सिंगबदौ तौरिबसे मसी से पुनमकी लाइक थीबनी मणिपुर सरकार की एम्प्लॉय सिंह 7 पे कमीशन पीगदबनी हाइब दाबीदा मार्च की तांग कुनगनिथोय दगे मतम कक्तब थबक लेपगी खोंजंग चंगसलगनी हाइना लाउथोखरे ऑल मणिपुर ट्रेड यूनियन काउंसिल एमटुक अमदी ऑल मणिपुर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन एमजीओ की अपुनब बॉडी अमा ओरिबा जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की प्रेसिडेंट खाइदे मनीना पाउमी सिंह उनबा मदा वाफम असि फोंदोखिबने बाबूपरादा लेबा जेएससी के ऑफिस ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अदुदा सेक्रेटरी जनरल लाइटोनजम बिकेन अमदी थौपुब कया सुसरुयाखि जेएससी की प्रेसिडेंट खाइदे मनीना मतम सांगनदगे मणिपुर सरकार की एम्प्लॉय सिंह दा 7th पे कमीशन चनहनबा यावना तोंगान तोंगान बा दावी कुनगनिथोय मणिपुर सरकार दा तकनदुना लाकली भारत के अतोप स्टेट सिंगददी 7th पे कमीशन चनब होंगनख्रबने स्टेट असिददी ममांगी लेंगाक अमदे हौजिकी लेंगाकना थवोइदन थंबिरी हौजिक पालिब लेंगाक असिगा वारी कया सु सानदुना मतम खरा पिबिनबा खंगलक लेख्रबने जेएससी नसु सरकार की अवाब येंगदुना मतम गाइदुना लाकली हंदक पांथोकिबा असेंबली मिफमदा फाइनेंस मिनिस्टरना सरकार की एम्प्लॉय सिंगदा 7th पे कमीशन चनहनबदा मदुदा चंगदबा अहनब सेंफम फावबा मयेक सेंगना थंबंगम खिदे जेएससी की जनरल काउंसिल की मिफम अमा ngarang पांथोक्तुना वारेप असि लौबने सरकार न मार्च 19 फावबगी मनुंगदा हाइरिबा 7th पे कमीशन चनहनबगे चपचाबा फिरेप लौद्रबदे मथंगी नुमित मार्च 19 दगे मतम कक्तबा थबक लेपगी खोंजंग चंगसलगनी खोंजंग असिदा ममांगददी तांकक नाइना डिपार्टमेंट सिंह थबक लेपगी खोंजंग चंगसनबा यावना इसेंशियल सर्विस ता लेबा डिपार्टमेंट सिंह कोमथोकलंबनी अदुबो हंदकी खोंजंग असिददी इसेंशियल सर्विस फावबा खोंजंग चंगसनबदा यावरगनी हाइके अमरोमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लाकलिबा फेब्रुवारी तांग 23 जेएससी का उन्ननबा अइबचे पिरकलिबा मतम असिदा जेएससी का चीफ मिनिस्टर का उन्नतना सरकार की फिरेप करिनो हाइबा खंगदोकनिसु हाइके मानव थबक की मानव सर्टिफिकेट ने दिस इज द लॉ मसे लॉ ऑफ द लैंड ने फंडामेंटल राइट ने मसे गवर्नमेंट खंगी रेरगा अकोय अमुक मतम डिजरी चनी मार्च को ना कोई होगी मनिंदा सोइदना पेन ना बा अपन से तो टिगेदबनी अब वन ऑन टिगेदबनी अमरमदा मणिपुर गवर्नमेंट सर्विसेज फेडरेशन हयेंगदगी सीजवर्क स्ट्राइक चथगनी तोरमबदु मथंग थागी तरेत चीफ मिनिस्टर का वारी साननब खंगलपदगी मथंग थागी तरेत फावब खोंजंग चंगसनदनब फेडरेशन वारेप लौख्रे वारी सानब अदुदा कानब फंग्रबदी नुमित अदुमक्तदगी थबक लेपगी खोंजंग मखा चथगनी हारी अकामपाता लाइबा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्फालदा इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेड सिंगदा चथरकपा PMKVY स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दा सरुक याकिबा ट्रेनिंग सिंगदा सर्टिफिकेट सिंग यंथोखरे इंस्टीट्यूट असि के स्पोर्ट्स मिसु होदोखरे ngasi thoromadu Rajya Sabha की MP KSH Bhavananda NIC मणिपुर की इंफॉर्मेशन ऑफिसर KH राजन नेलिट इम्फाल कोहिमा मदे अगरतला की एजुकेटिव डायरेक्टर TS प्रेमेश्वर सु सरुक MP Bhavanandana सर्टिफिकेट खक्तना स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के वाहनथोक लेहनबा ngamloi मणिपुर दा मियोय लाख 50 रोम लेबसिदा मियोय लाख 5 फावब थबक पीबा ngamdriba ase aruba phibam amani masida akhoi punna khana minaba tangai fade haike apni prime minister ki difference is engki ho mana lakh ki direction mo ko ki ne scheme da ko ko do ngam de be adu moina kana to lu apni gas mo ta hai हम वक्त ना तो होगा ग्यास की कमाई तो स्ट्रीमलाइन तो बोलेगा है तो सिकाना तो खाने अब वो सारे ट्रांसफर ना भी नरेंद्र मोदी ना प्राइम मिनिस्टर मी खुद मुझे कौन हम बोल रहा है सिर्फ स्ट्रीमलाइन कमाई तो बोलेगा हर ये कोप तुम्हें ना सी लीडरशिप तो भी ना दरकार है इंग्लिश सिंगनी कुनगनी थोय फावबदा मिपुंग खुदिमक इबा पाबा हेहनबगी थबक माय पागना चंगसली हाइना मोंगजम जॉयना फंगदोखरे ngasi डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ना तोंगान तोंगान बा डिपार्टमेंट के पाइखलिबा चौखत थौरांग की थबक सिंग मियामदा खंगहननबा पांगथोकपा पावगी मिफमदा ngasi एडल्ट एजुकेशन की पांगथोकिबदा डायरेक्टर इन चार्ज एम जॉय स्टेट नोडल ऑफिसर ए रोमियो असिस्टेंट डायरेक्टर गाइजिंपाव गांगमै अमदे DIPR के डायरेक्टर मेघचंद्र कोंगबम सरुयाके एडल्ट एजुकेशन की डायरेक्टर इंचार्ज एम जॉयना पाउमी सिंह हंगबा वाहंगी पाखुमदा एडल्ट एजुकेशन सेंटर चहुंगा कुनगमाथोइदा हौजिक मसागी चही 15 की मथकी मियोय सिंह साक्षा भारत प्रोग्राम की मखादा चंगसिले
Chandel Senapati Tamenglong amasung Thaubalda lisingani taradagi thabak hobani masi hena mai pakna pangthokpada state policy ama leiraga pangthoklabadi hena mapung phagani adubu state budget tapiriba senpham yamna pikpana thabak oina pangthokpada mapung phabangamde masi oiduna su adult education mai pangna chathabda state asigi tarani thoi shubada leiduna lisingani kungani thoi fawbada thamliba pandam mai pakpangamgani phongtoki Sagolmang Community Health Center bo Imphal East District Hospital oina onkhatpagi semgat chagatpada hospital ki damak lam lokshin bada sohlaba lammapuna yetli haiba wapam yumpham yaudabani haina khundrakpam Kendra Development Committee na phongthokre ngasi Sagolmang Community Health Center ki lam lokshin liba maphamda pangthokpa pawgi mifam amada committee asigi publicity secretary Nongthombam Dijena lesingani taragamari da district hospital ki laifam thokpa lam ekar manga dasmik ama manga medical director gi mingda pikre lammasigi mathakta RK Lakishna Kobi Lopu Amana hospital ki damak lam ekar ahum dasmik ahum ama kalakhi kalakliba lam asishu yauna puna hospital ki lam oina chekpal khajin ke kona katliba lam asishu medical director gi mingda thamnana bathab paikat pahorabani lam gi ming ondrabasu hospital sagat padadi lam mapu oina yet palaite department of fund laite haina saba hodabani haike कनोसी डिस्ट्रप्शन सागत्री हाइबसे सुन्यायरो सी फेंसिंग तौरिबासे सारबनी मसिगी मेन बिल्डिंग करी करा फन लेते कोते न लेरिबसे यामना थु मतमदा साबिरो सिने अखोय नागदुजे नत्रगदि सुम राजनीति तौनदा लेरगदि अखोय प्रजासिंग मांगजब लानी अदुन यामना थु मतमदा हाइबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 100 बेड लेगदब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे यामना थु साबिरो Kangpopi district ki manung chanba Kharam Palenda Kharam Phuruke khwaidagi luna launaba Chungbathal Laigi Sanglen Sana bangase Manipur gi ningthau leisemba sana jawana urep uyung tamkhre thauramatu da ichamgi advisor N Rajendro sana kunungi amaiba Samjet Chabam Kondumba amade khungi chief Themthing Khup Kharam na chingba miyoisingna sarkyake Kharam gi ariba lining chatpa singna khwaidagi luna launaba laise Manipur gi puariga su yamna mari leinari Khagemba ningthau gi haktakta Kharam Palenda ningthauna lakpada khunja singna ningthina loina dabadagi ningthauna saf taurambadagi uhai panba ngamdaba amade laisabi pakhang sing nauna yum panbagi chatnabi leirongki Bhagachandra Maharaj ki matamda tekhaudaki ngakthoknaba pal tholami haiduna Kharam Palen haina khangnabada natana maichau taret ki manungda ama oiriba Kharam thadoi leirambana khulasi ariba matamdagi hauraga Manipur gi awa nungai da saruk yarakpa khul amani haina khulgi ahan singna phongdoke Ningthau laisemba sana jawbana tongan ba lining chatlabasu Kharam singna Paripuri dagi chatnaraklaba lining laisol gi thorum sing kanduna thamlamlibase atopa phurup singna tamjaningai ni isabu sak tak paibasi horakpham yaudana yaroi haike lining chatpiu tawbiu madu kaisu akai leite adu ipai kuno thanamba ko saktam ga mari lena po singsidi asi Kharam jati na kalliba supaina atai phuru mayam su magi khundu da magi jati du le wari wa khom mayam thigalaga kanbagi matamdu oire Ichamgi Hanagi President N Rajendrana Manipur da Hauzik Miyamna Khangnariba Puari asi Maikai Kaya da Yetna Ningai Ori Asengba Puari Khange Hairabadi Chingmi Singdagi Hanglaga Phangani Masing Mathakta Lamdam Sigi Damak Kathokiba Chingmi Luchingba Kaya Miyamna Khangnadri Makhoi Singa Sigi Punsi Wari Itoktuna Hawak Liba Mirol da Tambirabadi Chahi Khargi Matungda Manipur da Phuruk Masel Amatani Amatta Oina Hominarakpani Haiba Wakalon Chelhanba Ngamgani Haike Lisingani Kuntra Pawada Pandam Tamliba World Sustainable Development Goal Gamari Lenana Manipur gi Paikat Kadaba Thabak Thoram Sing Khananaba Shanghai Conference Hall da Hokre Planning Department na Sinduna Hayeng Pawat Chathagadaba Workshop kam Seminar asida tongan pa Department ki Official Sing ADC ki Muching Academician Niti Aayog ki Expert Sing su Sargyake Haudopagi Thoram da Chief Secretary R.R. Rasmina UN General Assembly na warep nakiba Malem gi oina ahongba chawkhatba puraknabagi pandam oiriba lisingani kunthra chahi taragani thoi khakta ngaisilakle pandam asida yauriba Sustainable Development Goal taraga taret asiga mari leinana mamang da paikhat kiba thabak thoram sing pandam thamliba area amade phanglakliba phol sing munna nainaba mathau tai haike State Planning Board ki Deputy Chairman S. Rajena Malem gi oina target toriba pandam sing phangnana khonabada mari leinaba khuding angna thamoi singna khonaba changi phongdoki
CPI Konthozam Local Council gi yang khege mathoi shuba chahi gi conference ngarang Kangmong Farming Cooperative ki hall da pangthokre conference atu da Konthozam Kendra da ising ichaw mayok na ba ikang thokpa madi thakna na ba ising phangdaba ki awaba mayok na riba sikok na ba kupna khana nai nakre conference atu da Comrade Okram Ibotombi Comrade Irom Kuper Comrade M Joy Kumar Luang amadi Comrade Kishore Chandrana organizational report amadi political report puthokuna khana nai nakhi For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Railstar quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Railstar Building, Langtaba Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi uchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule chabiu baba Quick zone gidi tata tis college di mamal suma phang kuning cham mane yo suma ngaro pista chalabni na adu suma takta superlink footing gi offer me amum piri sidi tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre kai doina kana no kai gino kai do biyo masipum na Noi lebih gari han maga tong mangam terane. Kura laga tong ni khali ba namai tu kai dro. Senbun puthok ga lebih di ngam dra. Senbun puthok terane lebih ngam dra su Imphal Finance salo. Ai jo han ba lei ngam terana Imphal Finance tege loan oine lori. Imphal Finance na nongbu manung de gari loan lobu ya bu tong chaba pijeri. Adom na pam makal gari kurima lobu be ya ni. Breaking matungda amukanata nokchari makataba pauda anova coal distribution policy ki makada koila seasonary ba unit singda state government na akan ba agency ki khuthangda koila phanghanana ba khongthang lokatle haina consumer affairs minister Karam Shyamna phongdokre maroina Chekon singna sing siznatuna chekmai thabada forest ki uwa sing mangshidakli basidagi kannana ba khongthang asi lokatpani consumer affairs department state nominated agency oiduna apikpa masung mayai oirap tawba sector unit singda koila fanghangani department na koila metric ton chahumlom chekon kharada fanghan ba hokrai waiton da lairiba star construction private limited ke complex asi koila pithok pisin ge transit site oina sakhang re haiki Ilsing sisu dum darkar leibani na masih run tawba ngamna no hana bakanda akoi director of trade and commerce industry Manipur gi makhada akoi order ma chief inspector of factory and boiler kam sina order ma thuaga Council of Higher Secondary Education Manipur na hauzik chathariba class 12 ke exam mawong chumna pangthokliba Senapati District ke center singda council ke secretary Dr. M. Vidyasagar na Desam Ansam Mau Students Union Paumai Naga Tashidon Maigi Thomi Singaloina na yengsinkre Don Bosco Higher Secondary School amadi Lau Radiant School ke center da yengshilubada nataba pambai shizinaram pathengna khide Khongchada sigamatang da Desam ke Secretary General Sital Oinamna exam da pamdaba thawong sing chathaba thingduna afaba mahiroi oihannana ba exam center singda koina chatuna yengsinbagi saruk ama oina chingilam da su yengsinbada mawong maril chumna exam pangthok lambasi apen bapo I haiki Examination khakta kanglon chumna pangthok natana Kogi school tamba good academic atmosphere ama program na bukhona bada tongan tongan ba lamdam singda leibiri ba tongan ba section khudimangna mateng pangbiduna iramdam asida leiriba education ki kanglol asi hena phagatna ba hena sokhatpa adugumba education system ama lakna bui damakta myam punamangna khona birakani habagi thajabadu thamjari Ansamgi Secretary Education ST Tochona Quality Education Purangna Bhona Bada Ansamna Angamba Mating Pangani Institution Singi Award pa Infrastructure Sing Mapung Pana Lehenbinaba Marilena ba Singi Pongning Jingsinke
Necessary facilities and infrastructure should also be ensured in the hills so that there is equality and equality in the education scenario both in the hills and valleys. Council की Secretary Dr. Vidyasagar na Council की Flying Squad team Singna Chingi Center Singda su yengshili Jatariba exam asida mahiroi loop Singna su mawong chumna pangthok na ba mateng pangbibagi damak thagat pa phongthoki. Indigenous Students Coordination Committee Manipurna Class 12 के Physics अमसों Political Science थोकपा नुमिता Exam Center मापन यंगसन क्रे हैरोक हायर सेकेंडरी दा नत्तबा पाम्बाई शिजनदुना एग्जाम चथरम के सेंटर असिदा तारिबा ओजा सिंगना कार्बन कॉपी नमथोकलबा पाउखुम यावबचे येलंबा थेंगनरके मतम कुइना मुतलुरबा खोंबाल चेनबगी चटनाबे हैरोक सेंटर द थेंगनरके लोइनाना मोबाइल पुशलंबा इन्विजिलेटर सिंगसु उरके कक्सिंग खुनौ कॉलेज दसु हाना प्लान तौदुना थमलंबा थेंगनके एग्जाम सेंटर अदुदा कॉलेज यूनियन की मियोइसिंग लैरंबा थेंगनके हाइरे ngasi chathakiba class 12 exam da mobile phone siznaramba more government higher secondary school center ki mahiroi ama amasung chandel center ki mahut chinduna exam phamlamba candidate ama tanthokre Langol Bhuda operation Tauraka Angang Unaki Binupi Mangasi Ayuk Anganbada Rims the like a Nervamatung Laikidre Hairi Laikidra Binupi Asiki Maming Praneshori Jay Kuntraganitoi Mapurabaki Ming Raju Kaksing Morang Tem Lakaidagini Doctor na Jackson Bawat Padagi Laikidabani Haina Penda Punto Pagaloinana Jab Java and you ever tabak local Pio Haina Laikidrabiki Mabung M Prem Chana Fungtokli No pra unanda ba kari manung ko khang de report seng du kadang putok piu aduga magi phongto dang di phangan bi ma se doctor khori mak da su param tamna na ba ta ya de ko du khana na ba Ngarang rims ta angang unabada laikidrabi awang shekmai kaujeng leimadagi sinam ombi ichal sahi kunkataret mapureba S Kiran Chandrage Jesina ichal laikidaba Doctor na thoksa dabadagi ne Chenariba Doctor Matik Chaba Chairak Pigadabani Haina Taxile Manipur Press Club the Pangthok Papaugi Mifam Amada Mapuroiba S Kiran Chandrana Thasigi Kunga Mathoi the Pukatlaba Matung Ngarang Numidang Wairam Pung Manga Makarom Tabada Angang Ama Unake Wat Putoklaba Matung Shor Hon Bawari Haibadagi Doctor Sinda Matam Chana Pau Piki Adubo Kanamata Lakide Numidang Pung Tarek Minute Marirom Adwaida Ichal Kidabani Anaba Singbo Thawai Bidaba Doctor Singi Matakta Matik Chaba tabak lokatriba phauba asiba hakchang lokhiroi hairi namabu laina khandokpa laina lowba asiyumba doctor magi mathakta action chap chaba ma lokhapa pami ma thabak thadat pasini ai bandamdi magi mathakta government side tege action lokholak triba makai yanama ma purak triba makai ai nupi ge asiba hakchang je ai lojuro Kaksing District Headquarter Demand Committee Waikong Thongjauna Changsilapa Khongjangi Saruka Moina Kaksing Phauraga Chattaba Haina Lepnarambadu Handoklagani Hari Ngasi Chief Minister ga committee gi miyoi singa unaduna miyamgi khudong chananaba government asina thajaba pirakpadagi khongjang asi handoknaba phirep lobani haina committee gi convener M Suresh Kumar na phongdorkli National Plant Board Ministry of Ayush ki makhada Northern Forest Division Kangpokpina Sindhuna signification in livelihood and socio-economic uplifting through medicinal plant conservation and its sustainable utilization haibasida nominini chathagadaba state level workshop ama Kangpokpi ki makhada laiba Kangpokpi ki makhanda laiba Indira Gandhi National Tribal University campus da haukre Haudopagi Thormda Principal Chief Conservator of Forest and Kipgan, Chief Conservator of Forest T.S. Mahendra Pratap, Northern Forest Circle के Conservator of Forest L. Lukhoishu Saruyake. Principal Chief Conservator and Kipgana, Manipur State, India की मनुंगदा हिदाक ओइना सिजनबे याबा पाम्बे ख्वाइदगी यामना फंगबा मरमना मपुंग फाना थादुना सेल थुंगी फिबम फगतहन बंगमगनी कैथेल की खुदोंगचादबा लैरबसु डिपार्टमेंट न लैदुना कैथेल की खुदोंगचादबा लैहलोय हाइके Chief Conservator of Forest Mahendra Pratap na umang na miyoy bada piriba kanabasi asuki matik yamkre umang koktopagi mahutta hidak oina siznabe yaba pambising paksha na thaduna lamdamasi ke sel thungi pibamda chauna kanaba pibangam gani haike Landslide deforestation ge
kudong thiningai oiba thodok sing matau karamna mayok nagani haibagi matangda numit humni chathagadaba training program ama kurai kumidok ta hokre. Department of Relief and Disaster Management, Forest Department amadi PWD na sinduna pangthokliba training asi hodokpagi thoramda Relief and Disaster Management ki staff officer MD Ayub Khan, Social Development Club ki President Jalaluddin Su Saryaki. Palibe sarkar asina mayai kaban ishagi mayok takan bathaba kaya lokal labasu mafam khara dade phong yu yonduna leire. Police personnel khara gi sendan pham lambi oiduna leire. Chief Minister N. Biren Luching ba sarkar asina war on drug ki mayok ta lan chathaduna amadi mayai kaban isha thingna ba akan bathaba thorong kaya lokal labasu Imphal gi mafam khara yauna tongan mafam singda yu phong yonduna leire. Numidang ating bapaw lambi sorokta yu yon pamgi akoy bada mi group punduna leire hairiba mapam singasi mari lena ba police na thingbagi mahutta makoy gi sendan pam lambi oiduna leire yu yoli ba kampu na su police ta paisa pirabadi karisu tawraro haiduna noma gi phong ne yu yon bagi chang hengalakli masina lambi chathok sasin tawriba miyamda kudong chahandabada natana yum thangnariba amade laikai gi miyamda su khoisauna ba pohle sarkar asina mayai kaban isagi mayukta paikhatliba thabak thorum singa si mai pakna na ba mari lena ba singna hen kupsilna yangsil haningbagi apamba thamnarakli. Amaramda Kangpopi district ki manungchan ba Duncan village the Tharambal Park Road Mari Henbagi Popi Pambi Singh Narcotic Affairs and Border Police Cycle Police NCB CBN MR IRV Imphalis Police amade Kuntraga Nepal Suba Sam Rifles ki apun bakang bo mana yam thatuna mangan kre Panbayai Police Narcotics Alamadi Narcotic Affairs and Border Police Town Mari Lena Basina Lupa crore kaya gi popi pambi kaya yan thatpagi thabak leptana chatharak labasu ngasi phawba popi pambi singa du tharamba myoy singdi phagat palaitre popi pambi adudagi sungdok laba matungda kani oine yonana ba puthorpa myoy singdi phagat pagi thabak leptana chathari State Agricultural Management and Extension Training Institute Samitina Sindhuna State Agriculture Fair Listing and Taraga Nepal Ngasidagi Iboyai Sumang Lila Sanglenda Hokre Hodopagi Thoramda Manipur Sarkar gi Chief Secretary R.R. Rasmi Agriculture gi Additional Chief Secretary Dr. Shuhal Akhtar Amadi Agriculture Director P.S. Rajendra Singna Maruiba Myor Singh Oina Sarugyaki Chief Secretary Rasmina Lomi Singidamak India Government Yaifa Thorang Scheme Kaya Puthokli Isa na Thabak Pijaduna Leibaga Sigi Sel Tungi Pibam Pagana Bahona Gadabani Haiki DM College Campus Manung Dalaiba Lining Tho Tokpa Sanglengi Walokshang Sananaba Thamai Given Kendragi MLA Joy Kishna Urep Uyung Tamkrek Fishery Department na chahi ongi manungla state asigi tangai fadaba ngagi chang yauna puthokpa ngamna na baskim tara paikhat pagaloina na state asida phangba polam singna semba machinjak puthoklagani haina department na sigi director David K Simrena phongthokre DIPR na sinduna paring nai na chathariba department singi makok singa paumi singa unabagi thoramda waphamasi phongthokibani ngasigi pawgi mifamadu da additional director Ishu Lochna Joint Director H. Girahari Lisu Sarugyaki Director na Makatana Hozik Sahi Amada Manipur nga metric ton Kuntragomde Puthokli Aduga Tangai Fadabana metric ton Nipuga Mangaromni Lairiba Award Pasi mention Nanaba Akanaba Skim Tara Packet Pahore Ising Isaugi Matamda nga Chentok Kibaki Awaba Kok Nanaba Catch Culture Packet Nanabagi Ayaba Laire Chingda Sunga Farm Tong Nanabagi Project Oina Paikhat pa mai pak pangamle ngasidagi chahi ongi manungda ngagi award pa leiriba si kohan bangamlagani haiki SL Duga Charitable Trust Kolkata na Yumnam Huidrom Government High School gi mahiroi singda boy kolom amadi thau yenthokre School Management Committee ni Sindar Pangthoki Bethoramada Accountant Officer Omba H. Tomba Joint Commissioner Income Tax H. Robindro Susargyake H. Robindro na School Asida Tamliba Mahiroi Singi Award Apakharadang Werabasumen Katna na Bapandam da Matinga si Pangbani Haki National Handloom Development Corporation Amadi Office of Development Commissioner Handloom na Sinduna Yarn Passbook Yanthokpagi Camp Kaloina na
धागा एप्स की ट्रेनिंग अमा वांगोई बाजार पांगथोखरे थोरमदुदा वांगोई केंद्र के एमएलए ओलुखोई हैंडलूम के प्रोजेक्ट मैनेजर टीएस सुनीला वीविंग सर्विस सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर डब्ल्यू इबोहल असिस्टेंट मैनेजर कमिश्नर एनएचडीसीवाई शांति कुमार सुसरगिया के एमएलए ओलुखोइना गवर्नमेंट पाइखटपा तोंगान तोंगान बस टीम सिंगी कानब लौदुना इशाना इरोमदोम हिंबा ngamnanaba hotnagadabani haiki alo lakpiu mayangi baku mayangi chen chungba mayang awana duna ai jage ai hola jage department da karida amada chatlaga chonga yana ba haijabu duna ai haijage डिजास्टर मैनेजमेंट की मतंगदा थौबाल अपुन बलुबना रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का खुशमनदुना ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा थौबाल अचौबा कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे थौरमदुदा साइगी हानगी असिस्टेंट डायरेक्टर के माइकल सिविल डिफेंस के स्टाफ ऑफिसर ए सुभाष चंद्र थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर वाइखोम सना थोइशु सरुयाकी आरपीए की मखादा बीजेपी खंगाबोक मंडल न सिंधुना नोमगी ओबा बूथ लेवल वर्कर्स सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा खंगाबोक मयाई लेकाइदा लेबा मल्टीपर्पज हॉल द पांगथोखरे थोरमदुदा एमपी के भवानंदा हानगी प्रेसिडेंट एस शांति कुमार एच बोरबाबू हानगी वाइस प्रेसिडेंट टीएस जदुमनी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ए सरदा सुसरग्याकी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन पी प्रेमानंदना बीजेपी ngасidi मालेमदा ख्वाइदगी चावबा पार्टी अमा ओइरे मणिपुरदसु पार्टी असना अचौबा थौदांग लौदुना चाखत थौरांगी थौरम क्या पाइखली मणिपुरदा लेबा मंडल लिसिंगनी चाटेट मरबुद्रा मरीदगी मेंबर मंगा खनगतुना निंगथीना ट्रेन तौरबा पार्टी की वर्कर लिसिंग तरागा मंगा अप्रैल फावबगी मनुंगदा पुथोकनबा पांदम थमली हाइकी Human Resource Development on Integrated Pest Engagement Rabi Crop Habihiram Asida Numit Nini Chathagadaba Training Program Ama Kangwai Subdivision Gate Loktak Project Manung Chanaleba Sadu Khoirol Kulda Haukrai Central Integrated Pest Management Center Directorate of Plant Protection Ministry of Agriculture and Farmer Welfare Nasindra Pangthokiba Training Aduda Manipur State Disaster Management Authority Vice Chairman Adim Pamei CIP MC Imphal gi PTO NL Singh amasung khulgi chief Montha Bipu Kameshu Saruyake Loktak Pat Chaktariba Uchek Singh Kanchi Habi Hiramda Nomgi Oiba Awareness Thorum ama Khojumanda Pantokre Divisional Forest Officer Bisnupurna Global Science Club Khojuman amade India Bird Conservation Network Kapuna Sindra Pangtokibe Thormaduda Aro Bisnupur S Ratan Kumar Aro Moirang Raghubani IDCN की स्टेट कोऑर्डिनेटर आरके बिरजित सुसरयाकी एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर मणिपुर थौबाल डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ना इरमदम की मपाव वाचएफ ग्रुप लायन क्लब थौबाल ग्रेटर सेंचुरियन रिम्स की ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट ब्लड बैंक जेनिम्स नेशनल हेल्थ मिशन स्टेट ब्लड सेल ग खुशमनतुना मेगा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप अमा खंगाबोक पार्ट 3 मखालेकाई दलेबा पॉपुलर यूथ क्लब त पांगथोखरे कैंप अदुदा पुनमियोय मरिफुरोमना इपीकी लाई कैथेल काब थौरम लाई लुक तिलुक अनि नुंसिननबा यामना मरोयबा थौरम अमनि हाइना अहल्लोप हमपाक लेकल लोप सनामही डिवाइन सोसाइटी उकल अमदी मैतै लेमरोल आर्ट परफॉर्मिंग सेंटर न सिंदुना पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा लोप की एडवाइजर केबी खुमना फोंदोखरे हाउचोंबा खई स्टेट लेवल दा भाउद पांगथोखरे मसे खई लाइफ फबमनी लोइनना लाई किथेल काबी थरमसु पांगथोकननबा हजिक थारकलिबा असे लेपाक पुनमुकी याइफबनी पांथोइबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की मखादा लेबा पांथोइबी माइक्रोफिन की तरागोंदो शुभ ब्रांच ऑफिस ngasi सिंगजमै सुपरमार्केट हांगदोखरे कंपनी सिगे मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमैन टीएस हेमोना फोंदोरपदा ngasi हांगलिबा ब्रांच असिना सिंगजमै की अकोइबता लेरिबा मियाम मरोइना बिजनेस तौरिबा सिंगदा कानाबा कया पीबा ngamlagani अथुबा मतमदा गुवाहाटी दसु ब्रांच अमा हांगदोकनबा थोरांग लेरे हाइकी कांगपोकपी यूथ यूनियन सिंधुना यूथ डे की थोरम कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तलेबा मैथ्यू थॉमस ग्राउंड पांगथोखरे थोरमदुदा सदर हिल्स की एडीसी की चेयरमैन हलखलाल हंसिंग वाइस चेयरमैन थांगजाकाउ मिशाओ कांगपोकपी टाउन डेवलपमेंट की इंचार्ज WL हंसिंग टैक्सेशन की इंस्पेक्टर पलल सिंगशीट कांगपोकपी टाउन कमिटी की MDC ओरंबा
Haukolian Guite Yauna, Tongan Tongan Bamuikana Sorgaki. Kuki Cultural Troupe, Meitei Cultural Troupe, Nepali Cultural Troupe Yauna, Community Kayagi Singi Cultural Program Pangtoki. Divine Healthcare and Services Provider Chingmerong na Sinduna Numinini Chathagadaba School Health Camp Moregi St. Joe's High School da Hodokre. Healthcare Sigi Managing Director Toijam Momon na Luchingduna Puna Dr. Nipal na School gi Mahiroi Singh Laing Bagaloinana Hidak Langtak Sing Chulem na Phanganki. Jalerong Pui Naga Arts and Cultural Research Society Tamenglong na Sinduna Mangarak Suba Jaga Festival Ramfalong Tamenglong Ward number 4 Haukre Thoromaduda Jalerong Baudi Tamenglong John gi Chairman Agipau Pamai Khulgi Chairman Huzinang Jalerong Baudi gi Hanagi President Ningtampau Kameshu Sargyaki Ngasi nungtil pung ahumakai helakpa adwai da Kudeng Tabida Leba Taraganito Shuba AR Namore Rom the Gitorpa Ben Ama check Tobada Lupa Lak Humbudra Maturongi Sana Pare Sanaga Konana Parabamui Ani Aduna Savir Ahmad Jahikun Gomdoi Lilong College Manak Amasung Rafizudin Jahikun Ganipan Lilong Chaubok Myril Kuldagini Mui Ani Dagi Pagalaba Sanaga Konana Custom Office da More the Sinaraka Rongmai Naga Baptist Association Amadi APPI Bangalore gi Makada Plan and Hill Development Organization Ithai Khunau na Sinduna Nomagi Oiba Training Program ama Ithai Khunau da Pangthokre Thormadu da MP K Bhavananda RK Ranjan UCM gi President Elangbam Johnson RFP gi Chief Functionary D Rongmai Su Sargyaki MP Bhavanandana Khungangi Mafam Singi Sel Tungi Pibam Phagatlaba Matamda Manipur Chawkhatpa Purakani haiki UCM ki President Johnson Elangbamna Lambda Masigi Social Sector Chawkhatna Bhonabada NGO gi Achauba Thaudang Lai haiki Maishnam Premchana Puthokpa Ojit Babu Ningthauzamna Direction Piba Manipuri Film Laijagi Yaifa Thoni Thoram Manipur Press Club ta Pangthokre Hauzik Sanabagi Pau Muglobirasi Ngasi Sanabagi Pauda, Netherlands, February Kunganipal dagi Mars Mari Pauba Chathagadaba, Yonex Durs Open Junior Grand Prix Amasung Mars Nepal dagi, Berlin Hogada Riba, Yonex German Open Junior Grand Prix da Saruk Yagadaba, Manipur dagi Sanaroi Ani, K. Dinku Amade, KH Manjit Chahitara Mapal Makhagi Devils da Saruk Yakani, India ki Timasida Manipur dagi Coach L. Rinki Su Sarukyari. Thongam Binodebi Memorial Trust Amasung Friends Union Club Khongnang Phaidekpi Nasinba Taraga Mangarak Suba Thongam Binodebi Marathon Race March Mangada Pangthoklagani Lamjela Sibu Saruk Yaning Basingna Akupa Marol Trust Amade Friends Union Club ki Secretary dagi Khangbayakani Phompisin bagi aroiba matam March ahum phawpani hari Neroka gi Sanaroi Kairang Awang Lekai dagi Muhammad Sohail Sahana Laikidabada Sangak from the Laban Neroka gi office da Neroka gi Thaupuba Singamade Sanaroi Singna Minute Ani Leptana Awab from Dokre Wangang Kiba Singna Muhammad Sohail Saha Yam Ing Tapa Sawan Tabamioni Magna Captain Oiding the Stat League Amade Shishi Mitki Trophy Lobangam K Santos Trophy da Ahumlak Saruk Yakiba Sanaroi ni Haiki March Anidaki Taruk Pava Mapal Kangjay Bungda Pangthokadori Batarelak Suba Inter-District Kanglai Park Football Trophy Conduct Tawna Nabagidamak Official Taret Kiming Amfana Lauktokre. Hauzik Sanabagi Makataba Pau Boya Ningthauzam Dake Mologbisi. Manipur gi sports movement da pioneer oirambata natana kathokpa amaga loinana asoba thodang laukiba RK Madhuri Ajit ki mitam ama lupa lak 6 sangna saduna Manipur Olympic Association ge sangphamda thamlagani hairi
हिरम मसीगी मतंग दंगसी खुमलंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेबा मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस होंदा पौमिसिंग उनबगी थोरममा पांगथोखरे थोरम मसिदा मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की सेक्रेटरी सुनील एलांगबम वाइस प्रेसिडेंट जीए इबोबिसक शर्मा वाइस प्रेसिडेंट टीएस जोई कुमार के बारुनी हाना एसोसिएशन असिगी फाउंडर सेक्रेटरी वरंबा वाई बुद्धचंद्र जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर एस शांति कुमार अमदी वाइस प्रेसिडेंट के एस लोकेंसु सरुक याखी पांगथोखिबा थोरम मसिग मरी लेनना मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट जीए इबोबिसक शर्मा आरके मधुरिया जिना सानबगी लमदा कथोकपा मगलोनना अचोब थौदांग लौरंबा सिंगी मतंगदा वाफम सिंह फोंगथोखी स्पोर्ट्स मूवमेंट की अचोब रोल अमा लौबिरखिबा अखोय बुंगसी बफम से फंबगी खुदोंचा फंगिबा मणिपुर स्पोर्ट्स ना तोंगान मफम कयादा चटपगी खुदोंचा फंगइबा मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की अनोब मायोन अमा लागतना 1978 फॉर्म तौरगा 1979 रिस्टार्ट तौदना मसक थोपा दुगुंबा एसोसिएशन अमा ओरपदा अचोब दायित्व लौबिरमिबा असिगुंबा हल सिगी दमकता अखोयना अंगंबा पिक्खरबा मचेत अमा खक्तंग अखोय ओरगसु इकाय खुनबा उद्बोयना मागी मफम दा अखोयना लेजबा खरदंग कथोपगा लोयना मागी तुंगदा लाकदोरिबा मयाम अमरी स्पोर्ट्स की लेरिबा सानरोय मयाम अमदी ऑफिशियल मयामना तुंगदा लाकदो मयाम खंगौनबगी दमकता सिगो मिसक असिगी दमकता मितमम खथमम बायबजे अखोगी तौदबा यादबने वखलुन असि खंजरगा अखोगी लेबर एसोसिएशन सिगी ओलंपिक की अमदी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लेरिबा मयाम की इफर्ट का लोयना मदुदा सरुक याखिबा मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की सेक्रेटरी सुनील एलांगबमना तुंगी मिरोना निसिंगुना लेहरुनबा मदी इकाई खुमनबा उतुना मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ना यामना मुन्ना खनरबा मतुंगदा असंगबा सेंफम सिंह पुथुक्तुना स्टेच्यू असि अथुबा मतमदा उरेप उयुंग तमलगनी हाइखी थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया की लमजिंग मखादा थांगता एसोसिएशन हरियाणा ना सिंधुना मथंग थागी मार्च कुनिपानी कुंट्रा फावबा हरियाणा की रोहतकता महारथी दयानंद यूनिवर्सिटी की डॉक्टर मंगल सेन मल्टीपर्पज जिम्नाजियम हॉल एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पांगथोकदोरिबा कुनमरी सुबह नेशनल थांगता चैंपियनशिप मणिपुर स्टेट की वैना कंपटीशन असिगी मसाना फुनबा अमा फुनबा अनिसुबा थांगलोन अमदी थांगलोन खुलोन सरुक यानबगीदमक सबजुनियर थांगता सनरोई नुपा मचा अमदी नुपी मचा निफु जूनियर थांगता सनरोई नुपी मचा अमदी नुपा मचा निफु अमदी सीनियर थांगता सनरोई नुपा अमदी नुपी मचा निफु पुना थांगता सनरोई सामुकुन ngasi hoya lalong thangta association manipur gi thangta sanglenda khankhre khallaba thangta gi sanarising numit kumangani gi waiba thangta training camp ama hoya lalong thangta association manipur na sinduna association asigi thangta sanglen yumnam hoidromda pangthoklagani लेमा पोपम खुनपम अपुनबा सानरोई लोब लासान सिंधुना सथरिबा कोनिथुई सुबा लासान स्पोर्ट्स मीट लेट एंड चंद्रेश्वर मेमोरियल 7/11 ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba match da पुलिस टीम ना आरएफसी खमनामने रपु गोल अनि अमदा माइथि पिखरे ngasi sanakhiba match asida mai pakhiba पुलिस टीम की गोल अनि दु ननाव अमदी नासिसना सनखी match asida माइथि खिबा आरएफसी खमनामने रके अमतंगारबा गोल अदुना नावबना सनखिबने टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा एमकेसी नंबोलना लिंगथोई एफसी सजिंगबु गोल अनियमदा माइथिबा पिखरे एमसी के नंबोल की माइ पाकपगी गोल अनि दु रामजानेना सनखी लिंगथोई एफसी सजिंगी अमतंगारबा गोल अदुना नेत्रजितना सनखिबने तागचरी बोयाय हौजल लोइसलकपदा ngasi nongmagi oiba ainga sagi paw mu pijari Environment Directorate State Climate Change Weather Report की मतुंग इना ngasi ख्वाइदगी साखिबा सेल्सियस डिग्री 38.9 ख्वाइदगी इंबा सेल्सियस डिग्री 9.3 नुक्सित यावबा इसिंग मनलगी चांग मैक्सिमम दसादा 43.8 मिनिमम दसादा 19.3 ओइखि ngasi nong suki pagi sang 3.3 ni Jose Roibada ngasi gi maroiba paw amukana Miam gi numita wakal lakpagi masik hantaraktuna thagat pa lakpagi masing yam khalakli haina Chief Minister and Birena Phongdokre Assembly the pass taukiba Parliamentary Secretary repeal taunanaba bill ayaba pibidanaba Manipur gi Governor MP Shishina Takshin Kre Manipur Sarkar की एम्प्लॉइज सिंह 7 पे कमीशन पीगदबनी हाइब दाबी द मार्च की तांग कुनगनी थोय दगी मतम कक्तब थबक लेपगी खोंजन संस लगनी लाउथोखरे
amade Manipur government ki services federation hayeng dagi seize work strike to jaksingani toramba dudi mathang thagi taret fawe ye thokre ngasigi ISTV na pijaba pau matang salojare meng tabiri basingbo amukana khurumjare